Kibor pulit kiba penlong kajing talasi ki kali hajan Lumshnong Police Station haka surok NH06 haka singi baar kila penpau kajing sngo kendet ban sakhi yaki atali ki kali kibawan mar persya kata kawe kabawan na kathan klik riat bat kawe na umkyang kibadon ya uju registration number kata JK02AU5651. Kani kalawan long hadian bau OC kalumshnong u Inspektor Matthias Sangma ulaong baki bor pulit kila idak ban sange na kapentaban penlong kajing jurip yaki kot kisla. Henry kawe na kinikitrok kabawan na katany umkyang kala sange karba kawe pat katrok kabawan na katany klirian kala kentaj ban sange bat penher syakman. Hadian na kaliang ki pulit kila penlong kajing bethong ya kani katrong batang hadian kendiat por unongnya jong kani katrok ula pet kerat no yalade bat i jendat ya kani katrok hapo surok ba. Hadin kani lawalam no ya kani katrok syapo Lumshnong Police Station namar kajing subakit ya kitiar ki babian. Bat hadin kajing talasi ha kajing adon lang kisaki balai lun badu additional SP uba Jason Myram MPS lalap ya ki shispa san poteli ki pla. Ki badon hadu saw hajar khandai spa teli ki bilor dawai jerho Vincedail ki balakhain bian ki bashispa ML. Halor kani kajing yok kurup la register case hapo Lumshnong Police Station bat kajing tuat ban yok kiam yaki briu ki bidon keti kalaya syakman.